Menjua-jua rahasia loman banta nanti bapak turang rasnina ibas kesempatan enda si pelajari Mazmurta guna pesta Santo Matias Rasul bertepatan ibas tanggal 14 Mei ijenda Mazmurta emkap Mazmur 110 telu ibas buku Mazmurta si cocok ia emkap Mazmur 110 telu enda emakap wari minggu si semal 25 tahun C halaman 324 emakap referen Mazmur nomor 820 telu nada dasar nai buat kami do sameningan F. Mi re do la sol do re mi re do mi re do la do sol re do mi re sol la do re do pujilah puji Tuhan dibatasi perkelan pujilah Tuhan okam suruh-suruhan Tuhan pujilah gelarna terpuji kap gelarna kenduari nari sehrasa lala Tuhan kap sier kuasa ibabo kerina bangsa-bangsa kemuliaan nagan jangan asangkan langit sekalak pelalit bagi Tuhan di batanta ia ringan idas ingan si meganjangna tapi itatap nangeku teru ngenen langit rasdoni ipekeke nasi medungu ibas abu tanah nari iangkat nakalak si musil ibas kubang nari jenari ijadi kena ia jadi teman anak raja anak-anak raja bangsa najine pujilah puji Tuhan dibatasi perkelan. Haleluya. Siwa 152 kencadung ayat haleluya indeken 2 kali sol mi re do mi fa mi re mi fa re mi sol la do re mi fa sol Alleluia, Alleluia, Alleluia. Amin. Nabayagia Tuhan ta Yesus Kristus. Tapi guna kini ulindu ipemusil nabana. Gelah arah kemusilena jadi bayakam Alleluia 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 Alleluia
Bujur.